Let's ma, near Catachema. That's it. Mike, ma. Any Casatugu, and I out. Any of my Samu. Ayo, Samuel, like I'm to a baby. I had it for you do much. Now, Amra, Yamma, you was swami drum. Mabna, dear, Fapier Namibia. Yamma, maybe was swami drum, as a friend. Amono Jamfua, Mammy, Amono, Jamfua, Obapa, see a ma Joe 1,000 cities on Fanko Yedra. This is a jump on Patogena Kaimano. Amono Jamfua. Yo, Jody and I will catch them, Mamino. They make a trend, said. Said I waka say Bia we is kind free be a Yankopon shall name. And then as a pioneer shall was says Cowie say, and the Bayer Juma now will be Brahma. No, I started you. We were trying. We started Tuesday. Fruit now. We were trying. I am ready for away. A trance. You, any, not answer my dad. They said, I'm Abraham McQuay. We were trying. And a man coquam. Racha baby, I'm not afraid you so full and say, and you have say, Preco. And a movie. You were I can why? Yeah, mammy jam for when I'm one shroud. Papa had the oya untumui. Unyaka, I any pie abano. We are my papa the bonny, and you did triaka. Nansu unyame, or better what name. Also, be ready any papa dear. Papa unye be cause Nipana Yabani, any paboni, you grateful. We are my papa near the bonny, the triaka. And Yama, anyhow. And na jumpo the ono the on yes sir. I send ipadi for I almost all is baby. So as a Judy. Sela send ipa the way obe kasa kora no obi to ono wo hwewa. Otumi se girl yi ahokyere na aba no so onye ni paboni mu. Eti ya maami a wi iska no nyame hira. Ai mani hira nyame hira pass wadwen mobroni ho no so so ebe hira no wa hyew anemu. Therefore church ye bedin komafa zero fihad. Mama, Bible, sofu, want is zero fiat. Want is zero fiat. For Bible, Nebi, Namiza Champo, who say, no, or Nima on Kazuni. Meaning, I know there's some carry. You would about Minitro. Eh, Dina, no, Zofia, or Bible. Therefore, for Bible, Nebi numbers 27, 4, 2 down. Number 27 2 down honoma na yensha sembi hona yemfanka sankire emma wo wai die for me say obi abodua enti sa pa dia ene na no tin abuje from bedroom ai Numbers 27 2 down na obegina Mose ni osofo Eliaza ne mapoma no asafu nu nyina anim ehia yento madan no ano ka se jeje wui esre so nso wono de na wonfra asafu a wohia tia Ewrade kora asafu no mu na ono ara ne boni nti eno wuye nso na oni mamerema na adenti na yen ejadin pepa mfiri ebusua mu enam se oni babarima yi maye ejapade yen eja ni nuanom na Mose the one asam no ba Ewrade anim na Ewrade ka kire Moses say Zelofihad mama asam no tene na ma won ejapade na woni so won eja nuanom mu na won eja ejapade no enye won dia na kasa kire Israel for say so obarima bi wu na woni babarima ene mo ma na ejapade enye ne baba dia na oni baba so a ene mo fa ejapade no ma ni nuanom emanum binu wanka me kra amen ebusia asemo ameka di for papa na usu ni mu no your friend is zero fihad yes wo mama 5 okay oni babema na Israel mu no satam no se na oni babema wajapade na se ye dia free
unsem o mama no o mu ni chefe bia ena mai wanum yon papa wuye ena mo koka che Moses se eja Moses ye papa ewu yenim ye ma Israel mremu no sa o papa wu na wo yo ba uni apejade bia Mr. Champion tiasemi yo enu nti yanso ya ma ye papa ja pade no enyera enti buatema yen ena o se asem no ye Awurade asem Moses to the asem no be kwa dan Awurade no agimuaya ba wo ko ye no kobo mpa ye no ne nyame ka kire ne se Zerofia de mama ne nsem no etne ti forma ja pade ye den ema wo nom ne free na ekromu yi so obi wu na se onipa bema no o mama akra mu fa japade no ema wo mu ema yo no etumi a shift paradigm na wabusua ni mu no adie na yesua ne na eno ntimi kwa hunti atwetwen wo baabi Mr. Champo ye bu ye ho abofia mintimi nye adie we de mintimi nye adie we de mintimi nye we mao na kemfa ne se Ghana ha nyina ya hyemra na majwa tumi asore e de asem na ko parliament no makoka no madipem ne ruli e de ama wo mu sanete e majwa num wo mu manyame etiri mu po e dane mra enti obabi kwa empana ba ko kwotwen ya ba meja no odane bodanfo kwa tesi dwom obabi se me kwa wunti we ya me kwa wudi mentimi nya bibia biom mabra ba ye basa fi se papa wu ye mentimi nya hwe ne ye ka kire ma ne se bo wo ho so na sorry na wetimi aye wakuwa wu a enu kire se utimi nya hwe wakwotwen pena na anya yi a enu kire se utimi nya hwe obi ne wawo baako na wanware wa enu kire se wabra bosi sorry na repackage your life no very well now be see obi a o ma baako no ma mienu no ma miensa no so suba ya papa na unya hypocrite nkwade a obetumi a cherishew na wado ado ba no ene wo ma no kura aka ho ano pe ye wie de yesua nie say ye ma ye mu ye ho abonfia na ma yi watumi dane mra a ya hye na ye enei besi ne no aye mre da wode a wusu betimi aye ti ababa wa wo hyede mu awusu ena be ma ne me ya wo ba akope ena wagya me babo me so emema na o maba nde dodo na bobo etrumu blazia sore waka gina wo na so na bo wa boso na so betimi abeye aye bibi e de aboa wo ho ene wo busua Mr. Champo tetema a che emema so mami me dance na ene de emma esese yesi ho nkran e wo sasem wo si ene se nanka wonyankopon de okasa na wakasa wonse sana dwene dabi nanso suno Awurade ameya tiasese sie bia no na ebisa no bibia obeya amaye na Mose emra so de anase mra na wo Mose penso ne de na emu edu ena sebisebio babu mu kra no ye ka emema ya na ye nta kan se de se obi awu sei de baba no bo se na ya kana se nanso suno emra wo ye na che se edi Israel so a che na emma ye numi wo mutimi ejina wo mse de bi se no Yankopon esitie bia na be ko Mose ho ena mo ko ye ena Mose so de ko empaibom wo mutu anamo wantu anamo ya wade bia ya esese wonya wonsa entumi enka nanka ena sebe nye emema nko no Yankopon ebo wo mo se wo mo meye bibi wo ewiase emenyina wo bi hono mo an sebe o woda ebusuam adie bi e wo hono mo esese nka wo twa entuma sisi ne bo na wojina na woya osia na me de me yoba na me de sei me de nyese me dwuma no mo ha sei me de sa de ne de mi chikwa entumi no mu nyina nime ne ye kan se wonyankopon timi bo be ma bi wo 10 gram te se odi 41 mu na wo man no on se member attentifo no mo tan ware ema attentifo sa me ye no no ware wo ba apropo bi na so ba ne bo shinti no be ma no etifia ngaka camp house ye dina tam sa na ye di na wo hwe ne ade oba ni kanya ne ho a
boss na bema no wanya obi a wata na chi enu nti san kwasese no nyina timi eden etwa we de na nya hwe na me na me nkoka na omu nyina na meta be ne ade wan pusu no ma won tere kankan enu nti ne ye kan se te bia ya wo mu bia no se wo wa keka wo a wontimi mfirimu da enya me na me bepeja wo afirimu wo yi ni sike ya odema joya ya wo ba ha seye some say what in the yadie and the buy and obesity a kind. What me and Catanin would be no Nini yawa ye and in near soft mammy so kaya at the town no go for one but people net could I want ayanadi when Tron and one and continue if you're on my way and go and in the year can so buy and can say yeah na yeah baba show wouldn't you ever never show woman maybe the baba show I wonder yeah one year woman say yet the timon moko Bob Brenner da ache mo kasa mo fa hwe wona yenya asumdwe eni so wo ko aware a enam se yetetu nti so de ko buo wuku ankwata na nsam nai na Brazil pant ne ade nchire kura no ese wuku na eto ese se wu jira pintin na bompa ye oyagopo ne ohia bia no wo de be ma ho me da se kasa chere ma judge judge yankopo nshirawo na obrofo we de na eyemede paradigm. Paradigm shift. Yes. Judge, what's a rough one, Kasa? That's right. Now, the word paradigm, na pesa me kasafa ho. Na obronika se paradigm or kasafa adwem ho asem. Ye the mindset be to ye trim say, oh, ye de ye fie de. Say ya. Ena me beto me ma me mo no de. Say ya. Enti wono so adani kusie chine no, eno an wonam so. There should be a paradigm shift in your family. You have to change the narrative. Adibia dia tag mo say mo de muntimi ni yie no. Wo enne se utie ye wie ya change saade no. Oba ensidan. Na wanya ska ne bonaboso mu na niema hunu no de ye. Ebra so se ne ma musumu sore se emema na mo betimi aye. Ye besre what me kunafo sa no ama ne ma basesa so emwa ye mu bi ye papa mu firi mu no na ye susua nanso ye maame mu sintuma ebo ma boso dendenden ene ye ne ti hai enti memfa nsem bi anyi wo ho no na obetimi aye na ya na me ka nsem bi se enipa wadwene no ade bi a wo drag ko wadwene mu no eno ene ye homa wo enipa wo wiase nyina no eye wadwene enti sa wo di hye wutirim se wontimi nya wontimi so nya da awie ye ka kire ma se Zerofihad mama no krono mu nyame adwen pom no na omunim se ajapade na nya omudea but omu decide say no ye ntena se ma ye papa ajapade nka judge ede ne ehunu hwe na no case how handle ye ajapade almost been 25 years omatena ho a maami abetra no akata ne nim jiro no obai mesrew tuanamo bi ne beye yie mentena faako se wo yoba enne ma no susu timi ebobra ye wo krom ha ye ni mema bi a ka akro omutim no e ma na atomo omutim oba e wo se wutimi ye dwumaden na wo ye financially independent so wo ye sa we e ye key na me ma wo ye mema no ya na yesuro mo enne e mebi mu ntimi ntua na mo payment no eno ena mema mu bi mo ebu mu kwasea because oba kwa wade e bi mu de ne nsa du ne nan du onkura hwe na de hu ye yeso ye be ma seso boafo na judge je minim ne se wo kwohwe ase ne nkobi be boa wa nipa no kora wo se nka ne nsam odin e chen wo nanso wo a wo ye boafo no wo ba onkura hwe emokokura wo bisa be ma so enti ye besre judge ma fu aruti to aso ye jwa Yanga sa chire ma so fuma Eradi Nyankopon nchira wo ne so afutu sem a wo de aba msema ye mo ye ho so na ye betimi aye anytime bia ma ye boye hu abomfia abusua mu kura no ena me de ena me ne me ma de ye de ye nka ho ena me ne me ma de
edwa bia ye ntimi ni bi saa na ne nemu saa na akofa ho se wa nyire wo se wo betimi aye na wo mehu edi wani mu kan ya anytime bia wo te behwe fom anytime bia na brabo no hu nani so sentini se wo mo wo ho so anytime bia ye kwa na wo te faako na adwuma we die minya bia nka meye o na wo te ho na de yiwa minya bia meye na nkofo akọ na o maye ama na ye na wo de oda so ye dai ete ho wonu okurukura ati a wo kire se ye adwuma we no na wo de nsem yiwa me de mi ntimi nye enne ye se bo wo ho so na wo betimi aye de ma timi ye no ma so timi ye ma ne ye yie adwuma na wo sua ayero ho na sua enkasa ya soma sikosua bia anye ye timi so me kwa enye ye saa adwene no nya de ya adwen papa anytime bia se wo ye bibi na wo di kan bu ho abonfia de obeya no enye ye na emomunya akokoduro nya gidie ekura wo mudie mu se wo betimi aye ade wo beye bia no e betimi aye ye e de ama wo ye wabu toda yes ye wabusua pambi ene ye fie de ye kwa wale enye ye ma ye wonko ade nya akokoduro na kona akwa ebeye ye edi amao ena obema fa ye no ne yewu mienu miensa ye nya kunu na ye nko ane ye gya ye da bi ye ho firim saa apam no ye ho firim ene ya disua me ate mo ate asese bo ho so na wo betimi aye ama na ye yie abusua ma me ne abusua apam no wonko anya kopon betimi aye wado mama wa yi ho aye dai free because of akokoduro ne si ye bi a wa aye dai wanya nti bo ho so na wo betimi aye dai wo betimi aye school mu na wokọ ana de kire bi no mu ne ade a subject a wokọ su ko ho adesua no yire ho na kosua enkasa me wofa ko ye bi anya yie etimi de me ko anya yie betimi aye yie bo ho so na yire ho na de na ye ye wo kaje company bi wo kurom ha nipa ne topa no wo ye wo ba o enso ye si ni fie no mu ya na anya yie o start business ne nkete ena makokodura ma me ni nya ye se obetimi aye nti ena watimi aye ono ana ehwe abusua no eti na de e ka che wo se oba bo ho so na bibia wo ye bia no obetimi aye de obetimi aye efie na wo pese wusi ayere ho kakra tutususu no enkase ye fie de ma nsi fie wo nko a wo betimi yesi ama na yeye fise nyakopon botai no ebia na wo na wo bebo abusua no enti yire ho na bo ho so na de wu ye bia ayere ho na ye de na ye yemfa yensa enye adwuma na yenya akokoduro na yenyi saa eniema na ye de emfiri mo anytime bia se wo ye bibi na wo mehu di wani mukan ana wo ma adwene mboni bia na abomfia bi ba wa kwan mu anytime bia de wo ye wo ntimi nya na munya akokoduro na wo nya nsiye se wo betimi aya ko na ko wani mu na mi se wo betimi aye amankunidi aya wo dia so ma me da ase tabita kum so for lie alignment ana ye ko we are obeka 0 fee had no 10 times 0 fee had obeka ne sa 10 0 fee had nyabotere ebedu na wura fi tabita so for alignment yanko ya da osi prostate ni diabetes free screening before oko hospital na yese ko check o vitals aye ka o ti we mutum so mo ye adwuma pa hepatitis B baby adrupia ombehwe na omayama madina Firestone Food Bridge wa eno obutu takwa de sunwan so mo 0202 347647 Dank Natural Health Care wodi enro 9 abedwama so eye Dank Phytocare koko ujana ya moja wo motoke kawo Dank Vino eno ya yamutimni koko Dank Antimo X malaria Dank gastro care eno vita ayamukuro na fei wafuru ayekutu udidi entimi nyamu yie na Dank Pro Care sisi yade page number 2 said osofo kan yewo City Life Hybrid School chemu wa 0244 017556 Leicester Ghana amwase yes eno na yenim yawo extra long heavy flow ehone ho na wode niema hihye mama wo eboamu aho ne die ni so tumi ye kama yo ketia baby a statue ni sie no 0501 390337 Spanish 3 combine yen ye Spanish jingo capsules waba anti-aging eboamu wadwene ye adwuma moje du mo frusane ye yoko kateso ntumi nano na face Spanish garlic mesh and the capsules unasi ahunu mi ana tom cholesterol ju ni pedua no aboso mo tani timi ni afusane ye code tacho halitosis brayo mu hawo udware aho kekawo colinac
PFA Daniel baby etunro ke wo mrom bowura ho ubenya bi 0266114111 Union Group of Companies obaje asase obaye best sets obaye dan obeto fie na fe Canada UK Germany Austria near the work permit aka ho amawo na no omo de visas ne ba ha ya mu nyina mo ani tua omo de be kire Canadian visa 6 ene bubo mu e pa cha ye wasokwa Top Martin dan no mu 0508584427 Techimai Omni Bayport ene wodan Chrome 3P Gallic Mission work for the aba was say ewa di for wo awo boyi abroso Brahim hawo kase amroso nanu sai titriti enyama sha so stress wo fra hono nyina abehwe etu ase dia ma na be new booster abo ho ban 0248 na eno so entumi enko enkan emayen oboy eba medical research center evi freto okon wabeti uti pa usi utrasi anu ani tutu agu fom stroke aka wa to them o kidney failure me patcho preka se powder eye pure herbs we de niam afra won pria oba penfo obenya moja na wawo na eboko e de amount 0249761508 na eno so edie no Dr. Prophetess Elizabeth Faith wani papa Faith was said look at you bi odisa utachire mase obetu yale kuntana to atwene yade be na ejeje wo usisi achia opusa wani ade wachira hu stroke akawa to wo arthritis ama una kekabom unyi bia nso usisi na echim saa no ka ho kwa ahema kokoben pressure da so for mame wo hwa hu no de hunamani nupa so e kan ompe we yade na pe prophetess na no ya ne abona baso enuti ka ho ye wo ahema kokoben enkran so tu manteku junction bogoso American House Takrade Anaji Police Station jai my phone is one mutse 0244583859 Express Group IELTS SAT TOEFL Obeyamon ticketing scholarship Canada US UK Australia New Zealand Germany 0249000448 woman yango judgment me pa dental clinic usimu abotokuro kakanti untumi modompem osiwa sebo grass kiss me quick ebe show blesses be scaling afi obekwa akoshe gold obehye silver obeye polishing na nyina ye ne kama na oba watumi asre wakese odofo me pa cho kuma se wa Abreport Junction total filling station wachi 0559139582 Ghana Growth adwuma wo krom wo 15 kwapem 35 frɛ 0308255775 Prophetess Nyamecha Basoa ewebre kodamfie nsia nyame amane tumi yade bi da so woso da basa dra na dwa be ma bi no abeda abrochen kratasem amane bia bomoden obi wo no kra wo ye papa ne de boni atua kane nyina e spiritual issue bibi na di wachi ane enti bomoden nyameche obemu akwankyere na sanse mu nyina atumi afro ne sa obeja papa ye ama wo hira nyame pese odi hira wo so abo e 0535897699 0535897699 different tetema oh na kase 0 bobiem solofi yeah yes o say no come die solofi yeah zero fi heart hono zero ni ho SOL ananyesa papa kan yentie na to asem no so zero fi hard zero fi hard also papa na no wote pa ni mission Galilee sata na ni ko fu na mission papa no na ni wote ada afisi odi kasa na je kasa afasa ma ba wana omunya daje ene enkodin a omotena se plan ye ene omunua kabo mu no one ade pa etitru pa judge eye nkabo mu
ɛne ɔdɔ a saa nipa num ya ma wei enya nkabo mu enya bayisam Jesus Christ ye kunto ye ko ai ɛna kabidi be wura mu yi ye bunua obi hyɛdwa ebo ne nwia panyina na nwia keto tire so nkɔre nim ya do nam wɔkyere wɔnom so obosom so ne ya do nam nanso nwiafo num wei we amon yonku dio we ankom tokwa we antwesi kasem na me oba me modu me nufu esoso me woto ntimi ko twesi kan agina busa ni nyina so omunya nkabo mu eno madwen ye baako ansa no mutimi di ensemfua akoto yewura Moses enim ene wadwene sen ene osusue ne sei wonko anya fagya padiri nyina nyedai emwawo na me fa akonya wesura me bo emma ene omoko enkodin wo politician fo mu ene parliament ne ebinimo parliament ya ye benya ma be more than 6 omoteta akonya so ajusi yeye mani age eye mani je se yenya saa ma no akukudurufo opim obepim wudi si obetwa saa ma no mebu ma ba so because o man fan easy be me bia titi bi pen be me bia di obi wo pen be me bia gure ni masida ya chi bi so atum ebinum abrabo se ebi ne fie nye nanso ne ye bom di kasem otimi ahwe ne ba no bidu sabri ye kosem obi so be jama ne ba na dan kro na wa afei me se ne ba ko bia ba asem oba woni makanye ababa kama pa ogigi ndo na ma se na adwen no ekeke se be ma de bibi awura na ha obaba so echamdre be ba iso ngofie nkoda ene Monday oh mama mfa konya se me nche general manager international mai awurade no ho fe ma po baba kwa ma me crash o jeje pe ba ma hwan ni na me cho ha ne se una petu a wabu ahwe jeje nte ma mom ho so na mo ho fe munni ho aye ni ho mo ne mo timu kutade papa mo na mo pagya memesi baabi ne mo so ko hye wo so be ma wonye papa dia baba oba yini flu akonet ko nim tina se ko nim minim se se bi wo don tosi sanne ne mamie se wa brochimem no ba besia no don toss because mema ni wo ya o se ahochenti oba ntibi nwale ye na wo be ma nyo na be mo oba nwale ye wo to mana ko va nwale wo to atade mana ko va hye etu pagya niam dirisi je na be mena gure ni mo se no dwane ko na oba se me kan bibi nshim dabi muntrase school no mamunko muntrase eno kodo afuo enani mana na ne sini faso ne wotaboche be ma no enam no to wato nso otwetotro obaso abrochire se wo kanya ho a enie menyina be yeyie obetumi akọ nyemu de dimu pan se obefa Kristo Yesu se wo kra no wagye nkwa amen wodo be bia wo nyina be hye Kristo mu ne wonya awurade mu gidie na ade ne be yeketuwa bi judge minima no see and mam wo chance wo having you and me come obi mele magaleni no je me sana because wo ba mo je tu ni mfinhia nyanyakopɔ ne madomo a wo woni bɔne bia obekɔ me say ma bekɔ having na mema ne yete wo ade mema yitri mo den man so yate atomu ne yate oh me sachira no de dada nchi ni gu aduane ne kwaso so jeje maybe so nye but yen kasa nche ma say mo mpim kom mo munko yen se sere mo ye dia ne mo ko ye ne yenye why mo asem na di for kan na di bi o live no so o se no kure the way ma no kan wo mo hu kwasem enso ye no kure na obi ebusu ni papa wu ana ne mama wu na busu ano na dane ntokwa pacho give us ablante professor Mbetranse wo de wa ba ni ne metretua kon brofa na wo beka yo na te se PSC pacho nyame adom na mo nso e yenso ya hu ye wo be si de kwabradwumo ai me am me into broadcasting dada oh okay na me fefe ba ai ojo nyame ntiate yo yenko ya nimu e right into yema etiefo na afefo akwa bana yema wana ha enfambra live on Sompa Nkomo to 93.1 megahertz kasafidi so yedin cha sonkon efe Dr. Solomon Kwabi ono eye kwankyerefo a oda Givers Herbal Center and so anu anyame enam no so ede inopa ennum ede abro man Ghana
for ya de juma shonko na yen se brenom ya na mobile bedin komo afa give us P capsules and afa give us co capsules na afa in addition give us herbal mixture sanso and afa give us GC capsules and afa give us GC mixture na and also additionally ya sanso the give us herbal mixture and so at the P moso na give us ya hono senye nunu nkwa na yeton yeton nunu na mamono na ye church mo kwan pa obefa so a wonso betimi ahwe muhunyi na afa ya ria hodo na eba woni padua no na ni padua no edi asie no ye yi afi hono no na ye chew nyoma edeba na afa wonso ahwe ho ye se na be ya sa nyoma no wonso wonkoso na wonye na give us GC capsules and I forgive us GC mixture man so honum say ebeboa na afa nemu yare ahodo nyina no atimi atuni nyina and so the every honum na bibia and so akonkan na for the purposes of education and academics mame emfanto dwase na empempe na dodo na gidi yesa enemu yare infections na yenya no yes eye empemu hyamude yagitum say empemu hyamude no any the higher contributing factor we are also at the free honuma yewo enema bi honuma nipa eya ewa asetenema and also eka ho bi na yenya enemu yare na the obroni friend is body fluids say internally moja no na yeka ne say blood transfusion to say me nasal say me wonemu yare na say ye transfer me moja dia mo bi foforo na ya subject need to ya friend is clinical test na ya hwehwem say ebia infection ma wani bi anima say the ma wo foforo possibly idea say won so betimi ade ben anya bi internally ye internally dia away mu sanso na afa dia ye say inteso nti obi ho no ma bon so beka say oni obi ko shawo empemu na obon ho ban but yes still no idea say wanya enemu yare yes indeed obon ho ban na uyi moja de ne de free ho no ma idea say saliva into deep kissing so be hu obi ana so be sha obi oba philipa no ano sa o ka o de also be kissing ati hu se me boba it is nipa no ma wonemu yare am we empemu hyamude ano ye a higher contributing factor through saliva na senteso no obi anso timi ya de ben enya bi sanso na afa another factor enso say obi a oton fruit aduaba na otwitwa nti yen givers de bia de ana mechanism me kwada network so de ana mechanism hu behia senka menuaba no wa kra wo tokra wo de bekofie na eye fresh na asa raw no wa watwitwa because obi etwitwa na se owo yare ni bi ewoni mogem na se egu fruit no so a udi a eno so betimi ama obi mo so wuni pakro no a obi de no so be de ben obenya bi afen so de afen say digital vaginal penetration na commonly can say vagina no so ai digital ye papa ba umi adwuma so boy no na ya na commonly imprempi no you can say sebio fingering sebio what they want sa aha effa oba no aseno se fluids ni bi e ka wonsa na se nipa no aha na se nipa no wonemu yare a we some of the major finger oba ni wi ade okota from zam say mistakenly so obi ho no ma enije mro so ai aha so aha intina no so betimi aboa ama wanya ye enemu yare na hodo ya de ben binti we enso ya mass education menti enya nemu enkoa. These are some of the contributing factors and afi metallic substances into sebio gal for na won bubu yan more no etwa no anase needle what the pamade na ewowa moja no into nse wa adwenya de ben ema so into benya give us GC capsules and afi give us GC mixture na wo de adijuma obetinya friend penny for on 0543 222 470 0543 222 470 na afi watimi and so at the end we give us GC capsules and afi give us GC mixture no watimi de bi adijuma na de ehu ene say on say sa yare we na do time bi hono mobro ne see a sense of urgency ana ewo form obinya HIV and a sense of urgency o hwe na so odwen say okowu but sa yare we no so wunya na se wa ma sense of urgency wanya very cautious na wanya wa adwen so obetreat ya and also betimi ayiwo de wa de ben e de wo afi honom nti ho and so ensem kakra and so no na eyewa obrone see afre bibi asymptomatic na brofia makandi echi nyina ne say eyana symptoms and enta enshow ntem asymptomatic aha very good and sa enta nya de ben enshow ntem so ho
and time showing time I had my esie. It's one of the best avenues ebema wo hu se wanya yare bi ese bi nipa mienu ehia na wonom pese wonom eware na bi omo decide so omokọ akoye clinical test ahwe se yare bi anya de ben eni omumu a na afi bi omokọ no omokọ esa clinical test na bi omo won sampa e bi omo wo sa anemu yare ma hodo ne de ben ebi enti ho enso nsem kakra no na sanso na afi wo give us P capsules na afi give us co capsules and so etu koko ani amama nyina ase e de afi honom na afi ama omema yo enso atimi imagine brand enti give us P capsules ababua na afi apompi moja enso e de aba eye obema na e de ben ho na watimi e de adijuma na afi give us herbal mixture so eboa serve as immune booster na afi join this malaria and afi fever hodo nyina no etu de afi ho na afi oba ni bema one matinka enso akofom na ade se give us P capsules and afi give us co capsules eboa etu sa how nyina de afi ho no to betimi afrem penny for on 0543 222 470 0543 222 470 na afi okọ herbal shops and pharmaceutical shops ahodo nyina also pe give us P capsules give us co capsules and afi give us herbal mixture and afi give us GC capsules and afi give us GC mixture na afi all the herbal mixture and also to malaria nyina aseno and so e dey afi honom na nkra kura abrantie was when you didn't you pressure see that one pressure I see crowd 2 minutes hey one crack is of my baby and your copla and one is a shim asole awo kwadro nso give us there ye numbi pa na wo hwe dwumadia ye die efa ye from ni pedua ni mu a utimi se give us no e ye dro a am location we ya watashi awa cry honom na main branch no kumase de munia yiwa kumase de na inu ni de baby epebia so epebia obenya bia de ben ato so betimi afro on 0543 222 470 0543 222 470 na for only give us about center 0506 851 135 TV so na wokeka na wawale kamdela mina ma maybe you any be hwe ne ho asema kawai but my member we into ja me kwa other networks and some say I'm into broadcasting to me colleagues ne be in part or some performance sign me I don't know my advert I sign me am discuss some ha me gidigidi say scam agia asem there be ba jo be advert wa sign me ba jo munya no ne ya sign give us and one ye no yo na me aduma okay D40 I am time what's about time no me matter me time yo esa de ya de me say yade malaria malaria maybe no nemu time HH eno na etu nsawa se dwibra giba cross akosa ye gugu ahono ntire hunya be hwa ye kama ba achamfo ba o se mpemi ni ko kokura me to kasem ni nyina da na wachiri kase ni tie ehye ni nyina ye wadwuma kama so e de ama amode so be ko wajaba so body awdo bebre say spinal injury anase ukotodwe ye wabo santi ya etitriti omu ne be hwe na musan de na ekuro man enfe kuro nkwa samado nwiye omode ko asawa de for cover de tew no enfa ma ofidia ode be hwe ni padua no kama abefo de kra 0244988004 echamfo bana ofi ya de nyina telecel masisem eye ne vodafone masisem ena ya peja yo Mr. Chumasi das was mu yiko ne yenko ye ni say ye boa ameliase na eketua bi wo nsa no ye beto nkra na mfika de so ko network for so a eye so simple o ska Vodafone cash so na ba telecel o sika nyira telecel na o se connecting energies Dawood Herbal Clinic be ko hosisi diabetes me ko pen stroke pay akohwe I am prepared. Wapone wapos. Men na dem. And ye bomod. Dawood 360. And no would be twitchu. Who tutu. Atumia boa wo kon wo chi usisi. Atumia sa nya do wanyina e de free ho e de ama. Dawood 360 capsules now the na yina ka ho. Ointment no aka ho. Na boa ma ya de no akọ 0241 244 012. Na enyema nyina kan super papa
kangen upinso anom ose ya ana wote ho potassium magnesium ne ko kangen akala drink water ma unipadua no skin ni kra ye fe unipadua no e ma ne manyima tiri mu koyi na kwem no 0241449191 na yenko ye case na ebedi no eso pabucho mo ntrase ma yen case number 1 pa mami amamu be ka case mu phone no unum no ntwiri ba bi ma yen Daniel Boachia Pia wani amefo wa amefo suya etimatim new sites ene wo mo baaye han wo mo ba ko adui Saudi wanu so bro no bezo on the nimbe bia bro no kro wo na ne din ne atie yo na sabra mu nimbe bia wa amaba ne be de ne akọre no yo court order in court ene arin opoku chumwa Sompa TV MCR mi PSA odina oda me de beji $2,000 billion model kase pa me de me ebegina mu na wonu arin abaya tete o wa he ese camera na mani nimu no idea abi ene wa chire nti arin na wudi wa wodo ma wi apa ya ma ye podi ye home onyame ema S5 nkodi fradumu kwadumu oma unyinche tirimu po nyina mrem na oma kum papa o maame awesho hip hule ya hule hooray kama mhe hooray nyele yo na ya masara ko badifo asoka no so se mami mra o ye me kama ne kwase mama si so o woni ma papa tade fefe mama si sa no ni o jet o se di mama si kwa buchi mama si ana sara ko bade so no hono tie woni ne ma papa na eba mama si so ya mona baso yakobo chira tade fefe oni ne nkola o kokko na mi o mo bu adwuma na se wa ye mmere dura na dua wonna mmere no ana wo ba 05 433 7005 mama si number no 05 433 7005 na wapama ma wa yitoma bibia obe ne kama edi ama eja Daniel Boache mi pa cho mi show ba so a mi wo Quran wo Bible wo bodua snap ne bi focus ya de na ape me pa cho me pe Bible ko ya sole Church of Pentecost you come on lanso pesadi e de jeni wo batia busuafo pija kosure na bodi eyeme Daniel Boache Pia mi kra Bible sa se mo ameke no kretrodo mi nitro ena meka onyame boame erade bo mi enko computer so de biemla Kevin enko mla na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besan ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 It's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Who made you real pow? The memory was so far. And yet Tabita clinic. And I walk with a hair by the Amingo ya quaquable, Bakwa Wushi. A Jadina Butre. Not Tabita dear. Oh, what does wrong? Kunti message ya di obit nyashe. Remember some so coffee mu. Mejun so swa. Metiao. A senior machika say to me. No me nine so 83. A bet me a susumu ya dio. We are sure. Mejun son tentem. Na mama jidi se mi prostate wa tochima. Na meti senior ne fanisi dwame. Na mani achi wo
woso misuo kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene de anim hwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Esibegem Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space I would run in Bishop Jewels Yenimni Frititi Wedin Somadian Jadada I one did know at song and Somadian. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want set, and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Barney Pem, one Sicilian Muti. You are the best of us, you are the best to home, you are the best to one side, you are the best to one night. A jewelries, dear, a Bishop Kumase, your room, plot 17, at this year market at Chihuahua, Abbey Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juara Copemenda, and a Panuncia, Copman Renuncia, a Bishop will be more open to do any Baku. Say a jewelry is dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 now 0554 304135. Bishop 75 Jewelry, Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop, you wonyame. Why you getting asking? Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama bread. Of course, send your men, send him in there, which is Shemeno, a money to treaty. Means me post, sorry. One name, one. And I'm if you don't buy and I'm a catcher, say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, Nihuyan Sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja etu Mufusanino, it's say, natural garlic papabi, any idea. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch me say, you work natural health for the Drobi or Modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, more for 2 or more 2 Gusono, and Nelson get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu, sorry, who complaining? So one 3P, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and some Kodawanian feed to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's for Daye? So Pese Unya Assassi be a dabbe be a yet kama, a braman so sembia anyone. Now the year with Japa dear papabi, and I say a beer who are quantum, and I will fear, and a beer who pesa to a fear papabi, and I say beer who pay beer high, and the amount do my 4, and our whole beer, a union group of company, and I may come for a amount. The entire was a what they will not to union group of companies so and say, almost said you must see a yene or more basso body or magia efa quantum and a dance who some dear will be a teacher at the Mawamu. A part of a beer will be a not a beer person to kind, a copy or maybe this Canada, UK, Germany, Australia. Now we ye Juma, now we tia canoa, Tieni, oh ye Juma, no tia canoa, and ye here. And one said, oh to America, now we union group of company, a ding como, now they want Toma, Abo Motiano, Kumasi, and I want a waterman cana be Bia, Asoka, Top Martin Complex, Yane, Asoka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, you want down Krumwa, I want more pay, and your boy, ye, Juma, Bia near saying, I mean, Como, I was 0508 584427 and 0508 584426. Union group of company, yeah, they will call up to Drasum being. I also so what do we say, Sibo say, I'm back to say, me or the 4.
saying and a mirage made Missy, I am one was a different story. I made this coming from Crow Mufabi. Hey, that's a crowd, you na urawe Miracle, let's go with the Jamie Sammy from Madonna. So, what would you from offer? na munti Joy Chem Roofing Company Limited Joy Chem Roofing Company Limited omo akofo the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye dey bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesina me ko chem Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the good dance so no leakage no rusting and no fading Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type here Southlock IBR IDT and Erotiles now musa twa a metal trusses Joy Chem Roofing Company Limited I want memu afana bebia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga Wa and Atachiman Joy Chem Roofing Company Limited Nyame bebi wosoro enti maninsanka Abode ade. Tiwa no di tunu oba mi timi kura. So wa wutu. Oh senior. Me dey ade adanka ba product I am ti de bia me na no mu no chef danka ba product. We dank extra. We no ma ho tutu ni na ebija. Senior na misisi nso e misisi. And also our problem there. Senior. What to see dank proke. Okay. So we dank proke. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sa. Really nyame sha. Come on, do ba kwa danka ba tonic. Muni ma bi mi pa no se na mtumi ni bi. Na mtumi dan so. Mi ye bi no we no. Ho chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight to care na so. Ko ya bi betena mo so ma me jana ho enje jama ne amu janku na fi esefifi me to mtimi kwa amfa me to ntenase na so mi sia dan fight to care aboa me pa yini na fi no yiti madame ho na fi beti astate tell boy ya Ndre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara wo ni fie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nkrato yi atu This is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to cover. I want to move bread to my day one pen. Give us pea capsules. Over to us, Mama. I know enemy lawyer. And to lawyer, the national bottom. No. If you account if any give us cool capsules. Say yes, you are in the wall, so cool the do nip them when in our posa and mamma and in the winter wouldn't give us cool capsules. So go you free. Why give us cool capsules and I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A pay for a batter one more menu for an inquada when if you do me nunca. Ubejina soma. I need the impensive who be anajo. I did in a dress soon a wimu. Castle baby rather makoda papa kakunyum. A man ya fear why you kakunyum crab true dead. Edward rather majapia. But you are some benedama or the other day, wadaudoma. Eja, utena no awobo no de ano de no be ma awobo tena pa cha o mu anu nkosoro kakra wa mesere wanya ado me baba you 15 years and din de Bridget Boachapia na said the dodo no ata fra na $1 na akura na apia free seas of prayer aya hwehwe no a yehu no na de nya nte ne se abayo bi ono no age no ye 23 years a friend Saudi ono na de me bayi nam a pese yinim ba bi ode nam na obi de ne number ma ya e friend no a opeki ya ne kasa na odum ni phone no besi na e friend na yenya no now the na kire se the evidence na wa se wona ne nam evidence am wona se ye call Breman UGC ni ehwehwe no
nti ko hu sister bi a oton aduane efre na taa nti na taa na se ode ne niam akora begya na mre bi nti mo fa ne nto ho why ye nya advert mo fa ne nto ho ma ina ne yawo nti na ne wona be kasa so ante be kasa wa meka na so tie chi na atotobo e ba park so nti ata na ka kire se omo ye guess miensa na de oyo mu leader no a ye friend Saudi no ono mum na oni no mum nimbe bia wote nti ne number de yinyan ena ma yehunu se de woka no ebitima no obeya wo si wa yire di nti ne be ma bai wa se wa firifie asetra ne mutesen mo ne ntem asetra no de me baba no me nye ne boni bia okosku ewe okosku wo ameni ampon e wa santima ampon o gina sei wo mo ko December S1 senior nurse wo form 1 form 1 and what form 1 akola na watu amentua otu akwetena obi so sanity ye di kan wa ye bi ni ano kura no se wa pie bi saada o ma no mo yesen me ma no ye tre me mu wa mienu we na epani we na ye ketwa ai na we tuntum yere ye kokko oyire na ekokwa na nku na kura ketwa matwasra no a wabresa igina TV so baby oyekoko na ge no boy bia wote makọ de wode akora na mu no inim baby a wote ya na de wo ka kire ne kire se sa sport bi wo blama UGC a friend no road pub ho na ya na ge ne ba nto no ho no ne me ba ne ba ya ohunu me ba no ema kode ne ba ho ai da wo frifie no na mo ne nya kasakasa bi da bi BNC one ne maame ofi anopa no kora no ye sora no pa bia ye bom pa ye na eja Pentecost for di na ba bia be ko na ye ko enti ye bom pa ye na no pa me ko be 3 hours na ne maame frem say no si abonte no so wa fa ha si a efiri ho ne ahwehwe no ha e be si na akura bai wa ukosuku watu di Saudi bi achi na ye say na mo say mo frɛ na mu nya no na mu ni baabi ote ne de so we dey differ e bombo crat case you e mu na bi hu no da bi because hu ne wai da hu be hu no eni pa no number ye be frɛ no mo so mo frɛ wadum no mu a Saudi ni so mu ni baabi ote eti sa no me me dai so judge wo kasa e ko achi ene say no ye no gina so ya wade ne say se botom no gina wabri kasa ye ne wadaro akra keto atumi ye kokko ti mi tale mo ma so judge eyi la las e wona from me draw low ha hwe yi o edi kase wo susu wo mprana eno de onam ne de se je obi ni na chi nde betima basa o pi o shi mi won frɛ mo da ne maame na wa frɛ ne dade na enso na ne maame so frɛ na sa ne wa nyirai na we mo ya adwe o kala won nam kuma so no tumi frɛ ne maame de se wo wom se enye wo de wo mu a wanum suraka wo na me nyam na me be pa ba hwe wo me se me ho kra ya me mre ba betena se wai me de shit case bi num se no me jaidi sakola ko school Pentecost ni akola jadi Sunday school atete wo therefore janum nyina yetumi a reform e the Church of Pentecost said ye ne ye nkura boni no Church of Pentecost and sa ye jampo ya ngo ya ntumo ya maame nu jai hokoko kwa abrotire ya ye ne na mache mo dan te se enwan ya ye ni hwesofo me maame adanfo ne twe me de me ko Church of Pentecost 2000 ena mani so ti mi se wan am the eyes of maame am the ti eti wo ya de bi kura nkonkon ye den na kasa kire wo na wo de ya wo atum wa na hwenhwe asesoro enu sai show botom ama o maame no papa ti ekuta hwenhwe wo so ni mo na wo de aba wa puno ba no maame o ye nkraboni too much say be kotie na amani abre no ene me fi akra na me kodu techo na ma hedra mu na me ntokwa say dura na jo obi e ma amiti asema nyabu fokura ma de ntokwa esia na de me de ntokwa esia no betumi aba
This a champo ya ni abre. Adubleo. So mama me tawachi. Me kwa me ntokwa pa na me de. No. Ah sama nya so say. Mabre. No nyeme ho. O ma ne ntede. Ya bre. You. Ba Antonia ma. And area ya de. Na ma o ma me no papa ya ha. Ebe free Dr. Ba. Asa wo tini to ye. Ni e ba ho no mo. Ya de ama ya hwefo ene atiefo nyina. Se Nyankopon ya adum sei na se edani duru ne betena se a. Eya na ye wapomuden ho asem ana ya na ye bekirewo. Wote Dr. Baedi am se e hospital kese enye baabi a ye tuntun nuru no akotobi dabi eye baabi a ye hwe ni paduanum ne ehu yade ha wo ne ye de ho ahaban ne ho aduama wo ama o yade afiri wo so enu ntina Dr. Ba se ye metra se abrebia ne mabɔda wuro nkire wo se yade na etete wona ofre ne kwankro no wo de wadwene nyina ye wo se sa yade ne de ubefiri ate asofo asasi so no enu ne na wi wo se meka nche wo se wo ani daso na ani daso ni nyina nso ebetimi awie peye de a gise wo de wani kire ba heba hospital ai wo kuma se atonsu agogo na woba na wobeje aduro ne ahaban na wode sa ho yade abrani abre nyina wobedi nka age number no sede be ya de be kan de yanka de ya moso no obefre na fe ya kire wo kwan no aba abeje ayaresa ne ayarehwe number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacha Dr. Ba na wie ye kan ho asem ohwe ni a ye wokuma se atonsu agogo abai hospital kakraka na wasie ne nachi ana Dr. Ba yenso ye wa ye bie hospital no nso afa wudu ani kire enkran ne temampatem nso a ye obi was Spinters Road 18 junction hona ene awia yi de Dr. Ba ebusa me no mienu ne se udompe ene okase ne ehon te sei wa hoto ene ofa ahodi ne etesei abre ne abre nyina ne da bia ka kire se enipadua ne de e wo so ma hohia wo enti wo ba o man Ghana mu ayeto nwum bi se mo man hohia wo Ghana man eye wala wo dia Dr. Ba se abre bia ma enipadua hohia wo na enipadua eye wa wo dia se yade bo na se tete wa me ametiwe ebi nka me enti eye wo dia e wo so obo ho bai na obebo ho bai ehfa na obetimi abebo saa de ne ho bai nipadua ne ho bai no eye Dr. Ba ene be cheche okwan a wo befa so a wo nipadua no ebetimi agina pintin ama ahoden abamu da bia ya ne ye da Nyankopon asese yenya Dr. Ba ko e wo Ghana ha eni wiase nyina se wo dompe na wo kasa mu yade a etete nkrofo se bia kwasi buroni kura na wo ye pre ye lu pre ye ne nam suru ye de ekode ye bai so obi dompe ene ne kasa ho ka jiso okofa dade ene wode abehim amenipa no enya ne fa awudie na wa wo hwe Dr. Ba Nyankopon de ne betena Ghana ha no no de o se nye dade asem fi se Nyankopon ne tworo ne ba yi nyina no ba bie no obo se yemfa dade nhye nipa nam obo se yemfa dua na ba ne yemfa haban ne nsa yade enti haban ne nyina wo Dr. Ba ho enti na awie me no wo kase ebia wanya nkwanhia wakote ahwefu mama na mu dumpabu ebia wo dan ba bi wu dware ne wapa ahwe ama kase ne mu abu ana se nkwanhia ka ana ade akonya nkwanhia ma wo dompe emu abu a mesrew Dabia Dr. Ba si yenka ncho se brede wonim de ho no nto o kase ma wo enya sa wudom pe no dididi agora wo nan no ba ko be wa che ba ko wo nsa no utira nye ye betwa 7 abra 3940 ene nipa bebre nso nsa ako abra mubu ye no omo enya Dr. Ba ahwe ne ye entina wo ba wo che de obo captain band Dr. Ba se won pese sa adam die na Nyankopon afa no mo no ebeba wo so abra wapira entinne se wabua adia efe enika o Dr. Ba ho ne se yen twini panan ema obi a wapira yen sa metwe ma amedwonso ho me ye no ma ensem fata ho ye de nan ne to se din na haban na Nyankopon edi adom Dr. Ba no ne afa bi di ato na no kase ne so ne akyekyere amaw ne ejawo na nsachi obeba me asane ye sa akyekyere biem a wonni bosome obehu se dompe na nanka abubu kura no dompe na nankwankwanim no na Nyankopon nam Dr. Ba so no ama dompe no akansi na
afei nipadua no ho atɔ enti mesrɛw sɛ na awie wotie me ne wanya nkwanhyia anaa wakɔbɔbɔ obi ama wodompe ɛne wo kasa ho aka yɛgye nkwalaa gye mpani fi sɛ maame bi nya 80 years ɔkɔte hwee baabi ne dɛm baabi na ɔkɔte hwee yɛ na ahwɛ maame 80 years na ahwɛ body paa na nyɛ doctor baa ɛna de ahaban paa to maame na so ma ne to ayɛ ɛne yɛkɔfa adade anka aberewa yi da mmerɛ nyina nka ɔdɛ bɔbena ɛnso nnɛ maame no nya 80 nso ne kasa ne dompe no atoa ɛkyerɛ sɛ doctor baa wɔ ahaban a wɔde to akasɛ ne dompe enti fo ani kyerɛ hɔ na yɛnhwɛw yɛka dompe a ne yɛka kasa a ne yɛka deɛ yadeɛ nso de aba ɛna nsuo tutu a wɔba nipa beberebrɛ ɛwɔ sasaboro ho asɛm wɔn deɛ wɔka ne sɛ me sasaboro de aba aka ne ho ɛna nsuo tɔ kakra na me sasaboro ɛhyɛ ha obi deɛ bɛhyɛ ne nantini obi deɛ kɔhyɛ ne kotodwam obi deɛ ɛkyɛ ne nam saa ano wɔbɔ bena mesrɛ wo maame ɛna awia yi nkwagye aba wo fie Dr. Baase sasaboro na ɛnyɛ fans o ana sasaboro yɛ yade a yɛtu ase ɛbɛma nakɔ ne nipa a obetumi atu ase ama nakɔ no ɛyɛ Dr. Baa enti abere bia sɛ ɔtrɛtrɛ fie na yɛsi fie deɛ sasaboro nko a hwɛ maame yɛ ɔnam wɔ deɛ sasaboro yɛ deɛ sasaboro nko a na eku yɛn a Dr. Baase sasaboro na wo wagye atum sɛ wo ne wabusua yɛ sasaboro no chai na abusua na wo gye ho no obi anya sika sidan wo kra deɛ ɔdɔ high dan no wunya ne nyina kyerɛ sɛ sasaboro deɛ enya adepa enti ne nsuo tutɔ yɛ a wo bai wona mu betutu bɛyɛ wo ya ne nyina gyina sasaboro so na nso wunya adagye na wo de sasaboro no atete umfie bebre ate udompe na okase nyina bɔso akɔgyina baabi a ɛtete wo no sɛ wo de wani kyerɛ Dr. Baa hɔ a yɛ de ahaban bɛyi sasaboro rheumatism no afiri nipadua nim ama nipadua no atodin fi sɛ nsuo ne awɔ no afei na deɛ kyɛ so boro so bɛba nkitinkiti a yɛn da yɛn ho tɔ yɛn ana adeɛ wo sasaboro ba na kɛse paa ne ba wobɛhunu amane enti yɛn pɛ sɛ amane hunu bɛba wo so nti ane yɛpɛ sɛ wode wani kyerɛ kumase atonsu agogo na wo ba na sasaboro yadeɛ no yɛtu firi wo so ɛnɛ mɛma bebree dwonso sɛm ayɛ den amoo mu obi okɔ se okɔ dwonso a mesrɛ so okɔgyina hɔ sɛ nyi na kyɛ sɛ dwonso kora ba akokora mai na wafɛ ne se wo de san kakra so wan pɛ Dr. Baa hɔ ama ɛno ne kyɛ kakra ne yɛ de rubber ato nipadua na yɛ de ato ba manim na yɛ de ba ma no yɛ de rubber to mu a adwuma of my maker untimi nya bibiem enti de yɛ ka ne sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ adwuma ni bi ɛne wo muna kora ɛnam sɛ ba ma no yɛ adwuma nti wo betimi ayɛ enti bra na rubber na yɛ de ahyɛ wo ba ma mu yɛmu abibiduro na rubber ni mfiri mu na ade bia ma nipadua no ba ma wuntimi nwu nso yɛ no ni nyina no yɛnhwɛw ne nkɔ fi sɛ prostate cancer no ɛyɛ ade betimi de wofira asase so akɔntem kora ama nipadua no wahwɛ a wobɛkɔ baabi a yɛnkɔ enti fa wo nipadua no bra na Dr. Baa enyi rubber na yɛ de ahyɛ wo ba ma mu ɛne dwonso na wuntimi nwu nso ni nyina no yɛntu aseɛ ma na ho ntɔ ɛne diabetes for brepa ɛsikyire yadeɛ yadeɛ kɔfa yadeɛ bebree na dibre nipa dasani na ne nipa bebree afa nnuro gom bag mu anom a enso da bi sugar no baabi ekɔpem a ne kɔpem Dr. Baa se ɔde abibiduro kan aba aban na twero ne kan wɔde ayɛ bia ba sɛ wo diabetes ɛsikyire yadeɛ no a wo de da bia wo sugar no ahwutu akɔsoro no wo ba Dr. Baa hɔ a yɛbɛmu ahaban a ebeyi sa diabetes ni nyinaa no akɔfam ama abɛda normal pɛpɛpɛ ama nipadua no enya ne ho fi sɛ diabetes na nukuro betimi efra wani ebetimi atwa anan ebetimi atwintwa mu ebetimi ama nipadua na yɛ basa entimi ni saa yadeɛ n'akyi na fo ani kyerɛ Dr. Baa hɔ na yɛnhwɛw mesrɛw ɛnɛ wo maame wo papa bi te fie ebia ne kotodwe ne yɛ ne ya ɛno nso Dr. Baa se yɛfrɛ no ɔyɛ adeɛ yi baabi akotodwe na sɛ yɛ duro bia no ɔbɛhwɛw ama wo nso wanya afa ahodi fi sɛ wobɛhwɛ maamefo papafo mu kotodwe kyinkyima kyeakyea nanso ɛnɛ Dr. Baa fa ahaban atreten papafo ne maamefo ekotodwe ama yawo no nyina afiri mu ama mo ato mo a na kyerɛ ni nyina yɛ Dr. Baa enti da ne da nyina de ɛka kyerɛw no sɛ wati kasa wati brɛmo no ana yadeɛ nso aba mu a ne nyina yɛ nkasa ni bia ɛyɛ Dr. Baa obi sisi akye akɔhwɛ baabi ne nyina ɛyɛ Dr. Baa mesrɛw yɛ de kasa ni nyina ɛba wieyɛ mesrɛw obi owo stroke emra Dr. Baa hɔ obi a wɔbɔ dam emra Dr. Baa hɔ gye number no sɛ de bɛyɛ a yadeɛ tete wɔ ha wɔ asase so edu nya pɛsɛ du firi atiasefo asase so kɔ abra wo nkwa na nyankopɔ de ma wo nuru hɔ no na kyerɛ sɛ wo de aba Dr. Baa hɔ number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 083482 Dr. Baa Kumasi Atonsogo Abai Hospital nechi enkran so ye was Spinters 18 junction fire le bra Dr. Baa so ye ne enso yemfia haba ni ntu ase ma na wi a de nipa bebre peti ye ba
yare nyina bedwane ejapia wo se wo ba no frɛ wo yere oso frɛ no ka sei o frɛ no se o ma no sika mo famfa camera mo so bisa no so wo hia o so wa kra na enokra ne se mi hwehwe mu no oboa nya akra bia nti mi o frɛ mi ono frɛ no o frɛ mi ka kyerɛ mi enam so okay odi esa no aka me send ni sika ne bi na no na me send sika me hwɛ edin a ɛbaaye no ono nso kra no obi en register asem bia ma ne phone bia oyiso enti ne hu se mumu ini so no edin a yenim no kra na me de se obebe nti send sika no na wa ma nti free on de la be no frɛ se momle ni sika no last week say last week Wednesday o mfie sei 15 years no mama kwan ai nti say ne bia school beba besina ko school ana me pa cho no de minti mi hu etuya wo hwe no anya be na otwemi nu 19 days ne na mo ran ne yememu a oyi ni ntade bi koi ne yememu mu de no kra ne se nya de mi he dan hwehwe mu yede na ne maami a wo kwa no na che se atale ye hye no na maami ane na mo de a me yere anja krai maami ni na maami no oyi ni yemani bi koi wanya atade bi a jada bi yi mo ka me hu no mi ni nyina wo yi dem no se ma ko mo de me manu transdifo aso otoma ne yin asemu enkura ba hadwen ana o se ma ko mo de me ana ko mo de wa ma kam hutu ntimi dwale aba ne nyina ya di ana o se yo so o heba me wura adwae ho no na sa ma hu no ntimi wi na me bisa system afia se hu ma afia no so apia fa ni mu ho mi dimirika me hu be na denti na enfa ne se mo ne akora wo ho na wapia mu dimirika watra bi da enti because dia mu ye die na chese o ta adwane enti na opie ya wosa no na ka woni akora ofie na oni wode ya se oba tan de oni se oba obeba ada na wudimirika na akota ba bia akota no ya ho oni mu ho fe ni abetra foforo mo ko tro manya sei bo so ekre nya bro no beso patriot site na muti na mutuko ho ne wo ayebu akwago die ho na da mo ko oni na mfofo ho nti na nani na nka na sakura bone a mo nka no kuro sakura no wonya mo nka se akura no ye ne ya dia wo akura bone ne nyina ye moa mo bi so wonya akura bone na obi na peso de ne to ha mu ne ehu mama me kata kata ne ma so na se de akola apia ba afia wo hia kwabrane atentum egu atowire mu a ye akoche ne de boy wonya akola a o PS sanu na che sakura wonye we akrabone a antimo me yehunu na ha na te se wakọ lawyer ho de wom wo doctor ho wanka no kura nche na wo se kompo na afi ko wiase na ye twa ade ne boko onu so be hwehwa time wo bai wo ya akra papa ana wonye wasoro me pa cho onya akra bone sa onya akra bone sa onya akra bone onya akra bone e ma ne de wo ntanka misapia ma me fone de wo be kata e ma no so wo de ona aye be ma wo bai na bra bo te sen ye nyina aye mo anhwe no pie se de wo pie de wo pie bi sa da de wo pie bi da e no di sen ansa no oba no odi be 2 weeks na fe ma papa adai na wi ente se me yam ya me chim e se na bra bo sister wo fo no hwe sauda o sa hwan bro not so all never saying sauda no bro not so no de mi nim na emom se de me kire mu se o mo se ya we ma we to de bia se ma me num ye ma munyai abadaye no abadaye su no ne enka no kore ye onya ka nya isa kwala otumi shim 2 weeks eba fie wo kata so emema no ya na me poma sem se ebe komba ma bi wo kro be ka ofie ne hire ma ne nka da no kata so ejo mo so anajo wo miemu ma ne nti woni ahoden wakana no atum no wate odi enso se kekafu a ka de ma dampan this is a problem ne enton kra na ba bia kra no obi ya no yenhwe no so mami asem wo ya ye da wonu mu eno kra pa ne se ye ka ye nyina ye mata ni bi kolaboni akole ya obeda TV so
me de oda so a pen na ngongo eka jam so ya kwala bone me to sebe we ya kwala bone ye ko school ye psychology wo sharp na ye wo gina wo yi pa ni the way ye wo sugar no ho na obi ye wo from one secondary school as a teacher no you can read through her onya kwala pa obi wo ti fie 2 weeks emre bia ye atwam na kademe na beba se abaya ya ne maami edware aba na wapie ne maami demirika ekwohwe subeni wo no onya kwala ketwanso na saba ko so ene se Pentecost de maami ni papa yi ekọ ye de nyina ewura asore mu na so ye to so ye de ben ya dwen na edru empempenso bia ya na ye krokronkoda no too much aya bayo akro abaya Mr. Champo ye nyina esa me abaya akro ememensia wo ya bo me na kakwabra ne reply betumi se woni ya de ganga se na kwa go town wa hojo ti sebo de tro ma me krokro wan ko nya wo ma wan ko tra reply betumi se ya krokro wo ya se ne teto me nka no kre hwere yo kra wo bekom na woni mu yo enti ma me abaya ba ko we se nto metete mu no wo nkomo wako fese yo bai ni adebe na mudidi no kasa mo me ye kye ne kola se ka mo china so pa we de mo katakata ne ma so oya abaya kro so what abaya kro ne wo de mo nam no bo ben mo nyafo ben mani mo nyafo wo je kro ankasa on pene no se enso hye afoku bonti na de ba so ya di chese wo ni brabon ne kwa de na nchen eno de bi ko hu ye enani aba ne se fa nkola se ya occultism ye do ko rem dia no so aba no ni na wo dia na kwa ko wuram ye sacrifice ne wo ne manyina wo hono mo na sa na mo de ye den after some time no ya lamina na o kirem jama so ko bi na do wati woni mo wa she onamfo aso mi ke woni efu wege na kwa to se efu wege ntse aso ya mi ke woni one wenti eventually no akwa no hono mo a na wo ba be yare ma me ntiase team no wawu ma me mo pega mo na we no wasuru no de no akobọ ga nyega na asoro no wasuru ba Mr. Champion so obi ade di panso de yemfa obi ade saa eti saude no o se wan won so mi nka bibi ntire no me be ka bi a kire I saude o te first wa am ni so yen kakra awon ya so enti akwara no ya won so won ne nam no won ye very careful na me die ono kwampo mo nya na yesenka mo chi no adekudi ntia ya wotumi di we no enam san emwa o akoto no kra o wani ni wo do mo gisika wodi ko ma be ma no gisika wodi ne ko kwoteze no ko gisika sacrificial lamp akwa woni mo hwe fom wani cheze school ni die fese hia no ko ka cho so ya pra boy na fe do ni mo ni cha aho nem kan say ne daachi no wonim ne daachi no won plan for ne daachi wo tutumrika so wo tutumrika enya emwa so wo tutumrika ne daachi no ne refi so akora kama say nka wo nka daachi nka ne obegira nka nya say so enti no maame Mama me pa ibo munya de akoda ye be hu no obia oni mo hwe Sompa TV ye bie full line si tumu a monfrɛ abayiwa wo pia oni de ne trust ba ko hye ne turum se kami adokon ase jere bia na wansura de atonta de ama no edi we ase epie Zontaria man. Ese ko yi ni tade bia pie. Sunu ma da ka so. Na shene kan kambo fry. Zontaria cross high man. Na we no ni nyame kan. Mr. Champo we wi wasemu. Ayo. Ya nchi wo mu nyina. Why? Ya wo mu nchi wo mu nyina. Ni poso de enye kura ti se ya nyina. Ye be nyia be du. Abusia Joy Can Roofing Company. Ba che ko border so. IBR. To fie. Anasi fie. Standard sheets. Unchance right that. Bureau towels. Any accessories. Na Alozin. Joy came. Pacho, ye ma 20-year warranty. Yes, some could be see that. And ye pre-coated, color coated. Come on. And ye self cleaning. No rusting. No leakages. The beer. Beba be ma free estimate. Ye no kapre. Accra, Kaswa, Kumasi, Techimai, Sunyani, Techiman, Boga, and Awa, Kumasi, Osokobai, and Pabame. Any police station there, Michelle 0540-125-816. Joy came, was in Yami Pripi was so. Mamin Sank. Minty Maninsa. Lawson. Doctor, no. 25 years. Man Castle. About Juma Jabas, Boba Udri. Bema Unsiare. Bema. Bema Tedu. Bema to quiet be.
nti ama wodi ni ube me ma de ototwom a na pona ko gina ube me na kwase no tuma ye djuma no gina mo tuma ye djuma sa na otunu mu pie se dia e fe no ho sa ho emwa eti bomodin aso be delay my capsules na wanom na etumi abo ayam kro join this typhoid Brahim how ya DP ada ayam no bowra mo ke o na kwaje o de 0248619999 me pacho we eye Boris B enam papa eye organic me pacho ko pebi abrofa kokwa ya tete na mana ye kremofo na kuno eye halal eye kama anu su ede eye ode emre ko no na makwa bia ene de dene bomodin so be fa number ada wo fi ahoche wo frɛ ya na deliver 0544 BBC 4456 BBC so say proudly Ifiakoko Bishop me ko ho apempani 75 ordinary akosi aduako wa ba ninu yen ono na egu ma wode aba na sam ketusoa etuto ahwene ye no akohwe di fo kawa nipa di ope bia ko tuniema kole ye no tse obetuntum ne baba akwa friend asantoa no nimu no wo pampa so no asantoa madam my friend teacher wura wonimu nyansa se black beauty baba asantoa tuntum no awurade womo bo adwuma bomodin so be kwa plot 17 adehia market bi show here bomodin 0598585219 Bishop osi ye wonyame Paulina Brem so mama me da se sere na wo kan no kwase mu se ye wo ye ma mefuo no bi wo ho no ma mo ye hwehan bakra ya de no ontia no no so ne so o akoso ya de amade e de saa na kola no abeso no abeje wonsam na kola na tie si abonti na kofa ha wo de ani amane de abre ye nya wo fo no ntima me fo bi nom ye ka kire mo se mo mamani nko emofra ne ho koso ne emofra na aba no kurani omo ye nkwala bo ne yie koso de ye ma meti a wo kasa kola ne nsoro sabe ye bi kura de wadi ye no wuni bi de wo hunu bi wonim bibia ayo esene na ubefunu so ya kwala ba na ni ate kura ya dan e chen wan kasa e de na beba say abofra woni ni ti 15 years girl na obepi abonte na di mirika sa no wotaye se de ne papa e kasa wahwim na watwemienu ansa no wo ba fie ti mo be de na mbehunu se school no kura na mo de na kotum wo kwa na so wonko ko se fie kura no ba wotimi dwani na school mo so so e wo kwa no asend school fees na de ana no odru visiting day abekono no ho wo firi wa no so afiri ho wo fa kra ne picture nton chema eni o enko mo mani hu yie na china bi no asema anya dai anko ba sadi abofra gina ho yide wo ya abofra wa soro ma me untimi gasa kole won soro wa soro yie ene mofra na aba no de omuni mu no ye ya bata ye nimbi o cause omudu pensuo bi a omudu omko bonkofuo bi oma ye omu ekuo bi saa eti enya omunya do omu wura mu a de obeka bi a wonte wo be fia wote hodi but wo twene ho a ene mo be ye bi anya de aba dan wo be hunu ya papa se wo anopa na kra ene ne ye morning devotion wona ha ye morning devotion woro wanya morning devotion ni bi o enka wonte nsi abonten we mmom de ye sere ne se ya ba time fo nom ye ma ye ni enko mofra ne ho na ye nua ba so abofre ya be hye wo enipa de ye mfa nipa nche nipa o obi tini fie wutu fie no obi asori se wo ba wo nchen a jaana mane nkode ba bi enye ne mata wo ho e bi so woni mini wode ne koye dia bi je ga no mo frɛ no na kosistan saudeu se ho aha no jaana mane mra fie ba me papa dia me sina me ka kira wo ne saudeu no mo anya ne namba hunu ba bi a wo eni nipa wo wode nchen oni DP bi picture bi ana enche no lamina mo chake me ya se DP picture bi da wo so mfa ne ntoso abofra na waba no producer no eye afia dollar ya waba wo nchen ya waje no ene ni tie yi me ma me mo hwe na kira kwan enipa ye mfa nipa nche wutu fie na obi ba se obesra wa na bibi ate sa hwe da busuafo we yi no eye adwuma na wone ne ye den eye a eti amra esi niema bebere kwan eti jane kwan no nya den omra ne fie na mmom ye nua ba afia dollar so me ka bibi fa nchira wo wunya nu bari a abrabo no wonko bi nu bari a emema na fe ni wo mo ba ebedru bebi kwa obedwane afiri ho eti brafie wude nyakopon aye wadom o ma me ro papa ti ase sabe de oni ma me ne papa so ne se ko de ko hwimu a kaje sa afi kwara ko ma afie ba ye ma brabo sa usha eti bra wo ho ase na brafie nyame ado o ma me de wo ko school se suade
na benya ya kan se abra papa bi bo hwe de odi wa abra bo ye nti se daache bi no anye yi ama wa wo de so bo ba akobɔ hwan bi mpo abeduru mpadi fo fie so no sebe na bi kwa na ma me no papa ndi ase by fapem na ne ye pa odi wagina so no wan kasa wadi hu abro enti bra fie sa abofra wuti fie na wahwim wo kye na wahwim no enya de ya de papa bra fie o ma me no papa hwehwe onyame adom wo de wo do be mo oduane adie wo do be hwe school na de na wo pa biemu mema de bebre na eba pia wa pie nyina anya bibia mema nti na wo ye den wa pie nya de a ebeboa o eti brafie ye hwehw ne esre ye tiefo ne ahwefo se so mpa de Nyankopon adawroma eduro akiri eda ne bi obi maame a wayira benfie be de ho wode ba ya nwie hwe ne kra de hu maame na mmom me de minim se nya den ebewie no ye behu ye nua bai na mmom ne ye esre tiefo ne se yesre madawroma obi a wo hwe so mpa TV bi a behu se abofra bi abehya be ma bi nchen be na wotwe mienu ni wo behu se abofra bi abehya maame bi nchen be na wotwe ni a wayira ya no eti madawroma monya ya mua na ye hu ye nua ba ni ye ban e da aseso funa me obia ni wa ubetimi afa bibia du folder obefa nipa dabi akoda me braja mo ban mu so kwa ese ti sa tiri we no oye ne da ban esa se de sen ko nyani ti oba fi be me fanse be 1 month kakana enti sister so be transfer obai won so ya ho ya menwanwa akora oku school SS 1 month pe oba ye no se front tadio se cruiser la me na mfreze cruiser we dia no ayi se baby hell you what ya fa hafa onya kola we yetim ketua en wo gina ho no na me de nipa na waje akola we no won hweye ni ebetere dan tati anwea sakura we ya kura bone no so ndo nko ni fie na so sa wo mpam no na abeje no a ye piefo ni na kumaseman mo amodo ye ya mo weso mpa abai we yo jira TV swin ye frɛ na fia dollar ne maame ne papa kura hwehwie mo hunu a mo ma protifo nkyene wadwane afifie di for brem judge ye be pa sankrofo no ntoma na mika kra bi o sa atade ehye no eye camouflage atade ehye na ejelebia na camouflage ade ntine camouflage papa de hyase no do we gugu to do afikira no awuru atu ba atade no wayira no awuratu egu ana judge iPhone na aba no ye de abo emeba oni dua eti sabrei o the TV ho a wo hwe wo ahwe ne papa ana o miemia phone so na wo sere na kobrade de ne sa to ahimfie ho eti wo sere sa so yeda kedi wa mo kire fase ko na di wo mo pa ye secret ni say ababa we bebe fie no wanyem ho mo onyem di onyem wonura omunimunim onno benyem ifo nso di minuso munim no na so sa ade onyama ne so obedu no de ne papa ade onyama because emema no sa wonyim ya yempam wo so bunya baba we mu no kokko sa no atro mu dem wa light and shine yes to admi so electric roti eni me ko so no eto ono no sa wonyim ya ompam se ko ba mu no ma me ko hwewo ade asem na abre won so outeti papa in pen wasem de papa no na me dwen no na ma me ne dem se de ba na ye wakata so on kata so kra jeje no bende ma mi bu so betun bafo wa fakare bende ai yo ba tebu won mu a obebu no obetia no obeye dien akwade mfa because of kasa kire aye ka wasem no oh na ye ka we ni ye ka we na efia akwana ko shemu wo ye fie wura na se BBC kosoa odawruma enkata wo to so dabi par hontuma woni si abonten pamono na ekechense fie woni ni kola mo maame no papa ko training sa jada mosim fie ene makọ me boa me pa cho ye fie no kra de nyanwie na we ye haida anya se wo ho kyerew papa yi wa anwo kese dabi enti wo ma ho nkyerew esa kola wa ba bosome pa watumi akobo tira front ho nkyerew oh boy bi man ka kyerew judge e wa tek Makacho. Why need the Kwajo a what take? Kwajo. I fear the labor show them I said, yes, song. Who do you know? I make a jet. Who forbade for that? Who the cement folly? Where you know, Cocosa and a somewhat electric more jet. And I say, yay,
ya kusuku ku abai wadina bo ha wadina bo ha no wahwim wa and wasaswa na wo penya se owie do amada no mitonya me seven makacho judge makacho se wo chakobra ne de me see we are me se sompa ye be sole na be akra we wo what she be madam that's am kan what she be madam and what dey on ordinary we atwe dan what no TV and iPhone kura no and what she hwe ne oche me papa no cheche and no cheche wo wim eja baba wa maami yi menu TV ni TV ni fro abi je bra check again no santani DPO bra never na me ni number my what bra never bona be ma na wo da osoro wo wi won me pacho wo fam ko si ga wọ́n fa nkosi baabi a o ẹ̀nà wo mpoketi siso na wọ́n sọ na wọ́n nyinsẹ́ ní ọ̀hwẹ́ wọ́ wọ́n nyinsẹ́ ní ọ̀bẹ́ka kyẹ́ sẹ́ kọ́ maame wọ́n dá maame nhwẹ́ wo wọ́n ní mu wọ́n de bẹ́ bu awo eti ẹnkọ hyẹ bẹ́ẹ̀ma dẹ́m bẹ̀rẹ̀ bẹ́ tẹ́ sẹ́ kó sukuu yẹ pẹ́ bẹ́ẹ̀ma ni mo nyẹ́ nfọ asẹ́bi wọ́n bẹ́ tẹ̀mẹ́ di wọ́n tiẹ̀ ẹ̀wọ̀ abusua ni mu ẹni baabi abẹ́ kọ́. na kura wọ́n fọ mu adidi fún wọn sẹ́yìn. o tó ayé sẹ́yìn. o tó fiyan sẹ́ asawo pira. jẹ́nẹ́jẹ́nẹ́ kura o judge. ẹnu de nka hwe. o tẹ̀bi jẹ́nẹ́jẹ́nẹ́ ana wọ́n pọ̀rẹ́sẹ̀ nọ. wasem kɔnɔ. esan de yɛ n'o pɔrɔsɛ ni tɛm jɛjɛ baabi ɔsɛ no abɛ akɔbɔ abɛ bɔrɔ bɔ yɛ bɛ hunu akura yi. ɔbɛ ba edi ma jiti bi ni firi hɔ. ɔmaa ye kɔjɔ kɔjɔ baabi awɔ kɔjɔ yɛ kasa kyɛw sɛ obi ba de wafa no obi ba de wafa no ɛna kɔjɔ fie wura yɛ siraw ɛntina se ɛkasa wɛdi ɛnyɛ mɛ ba ankaw dan ya ɛbɛ kaw wowɔ etimi siraw kɔjɔ fie wura ɛni baabi a moto mante wofo nyinaa ni papa Pentecost ɛdabakyɛw yɛ ɛda etimi sira mo mpakyɛw mo fa ne mra papa ni su na ni asa te na de mo tie nyinaa no me sira mo fa ne mra na mo bɔ so mo di ya kuma semai mo resompa mo bɔ mo homode sta no so ya ma hu akora ye se wo tech akora wo fam wan okɔ school amani ampɔn ya wo so de preman adu obo en wo be bontina fie atimi asel jale bia me de amene ne dress ba ko di for di pay ko no be tobi otobos o de store bia address wo mu oba ko tobi store bia address wo ndo ko tobi jeji mi sa ta ba ko pedi e sera se no wo wuro wo ya me se be ma bia be hwe no eti kojo o se papa e japade de mi am se bifo judge jadi o kire no ati judge na kokko da hopa na kokko ni antwe sika ni won fa hwe amma ni won ko fie ma busafo hunna o se de sado eyasem na ye kwehwe ma ye behwem se fie o mutimu no ba tan wo fie ho wa hu sa kolai wa besa be nansa ye be kan no atu ko sem enti judge o mi o no se fie wura fo mi o ma no if you da for omu mi o ma no na omu ntu sada mo we mai because yenim guase ye I mean na wa nya picture ni ese be hadwene ye ba chaw kojo abrantie fro kojo na fufu a ye kofa ni dollars e $1 no da ba shede mo a chesa mu nyina mo bogine so no yodum no kojo asembetu o di for mu mie line ntu you judge na ye nhwe bia na obi adom ye aboy na ke the police approach entem mo hina piane DJ Black mo stand by my ye o hwim DJ Black we so ma ho nya mo ho nya ha na ye nya hint no a ene ne papa won fa 10 million to ho na mo ha taxi na mo nko hwe because oba na de card buy we ya why say cruise woni wo nam no yes we to ko ase ka twen ne ade bebem tidi kudi fo kwa mama ma yi kibabu abani ba chikaba me da se na so for question ni pa obi obejiri bia odi na fe bibia e kama abi je wanya no 055493192054893192 so ye bia line watum ya hwehwa ko afia dollar kula yo gina hui ye si wona tech wo se kwadwo bi dem me maame mo so wo ba bi e friend Saude eho ti ye hu we switch na ba time mo twa mo mayi na sebi abasabone na ama hinka wanwie sa 7 wo ba utia na ongu abrampa biaba hello Mama Adadwa ya ajo no ha ya adiena ya dia koleni ko ya me yo back time makoma e kekene e ma tan e ma wo ye ya o e ma wo ye ya so mama me si
Obawo ese na wa vampire bo ani akutu anta kwala wuti a edi. Nti yesre ma me to no so mo man kutu a. Mo ma ye vampire bo ni akutu ye che mo trase. Esa se so wo kutu na fofo no kapo. Na ama eya na ye ta nti yesre abatran obaba bo moden wa so kwa. Ye kutu na fashion ho no fa ko school ho. When se bibia be yi, e bibia wo bia e beba. Yeah. Yes, so yeah, that was hello. Hello. Pacho, didn't baby I can say free. Oh, no, Pacho, yes, I'm Victor, because I think that party. Yes, you way. Mama, sometimes, your phone is a mocam. You. Because sometimes, don't say, that time, Obani, who couldn't back up for that. But most show Mubani Chikwans are done on night. And sometimes there are from the best form of the breed. Yeah, before the Mubadam, who make sure that Mubani so Wadan and say, oh, now, Kakamit Nakan say, moving out by one number, making me attractive, they will come out to my own. If you move here, Jinasoni pick him number why? No deal, can't say be a how can say be no so. Abrampa. Oh, Papa told me Regina so why? Jinasoni intro number no. You Abrampa the crowd said in who so no baby number and crowd never beats me actually. No matter. You so true. Now who was so good? Eddie Bay. Emi. Your bride that's why. Yo, mama, na Brampa betu wana monsesi ana yehu DBC. Mama ya tracking you. Me mama, papa bi. Original asama bawo. Oh, I can't be a womb. Idadom. Oh, me. Yaju. Paso batonu kuchi. We are very well doing the baby contract at kuchi na mjodi. Ma, wa ba pizza. Besi ada ya ene je mama na wakida Santa Doa. Station nechi na Santa station so pepe se ya kola si na no. Obi ani hu film. La pizza no mama da for. Oh me. If you are some ranch and class of our different country. Officer Obaya and can say the employer as a member to you, a radical them. My mini papa, of I said, it could be no more. And no one money at your bed in Kaway or me. That may not be fair the Sabbath Sano. Who come back the pair? I said, no, that you never job as well. No, but if you have the money, because everybody sure. Now you be back shed down. You need to make sure, say, Baba, Zakaba. Advantage international because we have said about the yes, that's original Nigeria. Hello. Hello, but good afternoon. Afternoon, me riding baby, I can say free. The people for you because that's not by cool and so you ask. Ain't you? You are born about 20 years with my Ghana. Now, Koya Blaba, but you know, so you know, the Ampa or the Bonalab will be you. But more don't TV small, but Abra will get a wow. When your man performs some back from one boy, now, but I blow with the wall. The way the matter, only I'm here, Minister. Yes, said I was Papa. Hello. 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 For your Jumo hello. Pachodin, baby, I can say free. Hello. 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 Hello, Udin. Hello. Hello, Udin, baby, I can say free. Hello. Ebusuafo amore Sompa TV yesra akoda no na da so no ese efre no idi ankasa de sei Bridget apia Wachi apia ena na hotedin de afia dollar eti da wo ba wonu se efre na afia dollar no de dollar no de na asecherese no ba bia na yete first ena uma bi ton ade o hodo odun de dollar no to no so na ade nti no to ni de dollar ena musumu ye kroma e mo fe frɛ mo ba fia dollar na ja wo so la ko adwuma na ye fra mu ankasa nso mu
Hello. And what did all at yes, you know? Patrodin, baby, I'll cast free. Hello. Timoba, ya na mo soli free mu TV ne ho kakra. Aye dear bay. Hello, din baby, I'll cast free. But your father, me sorry. Yenti opa. So I know what kind of about no mamina international so I believe she was more second about so now that man also what you big actually I think she's here over and she yeah, that's it. Hello. Hello. Udi baby o kase free. Me ba tell your friend me kase free tonight. Yenti o sam. Me ba tell na mafona ye ne ya ba na kasa ne ye pension mu no. Ye pension mu no. How woman ye peta. What body tin kwa bone sem na ne dent be won same o same papa for mo kofi ko panya ni omu wi a kwa be ti obeti no me no da ye no na semu ne de onya ka so semu de o semu sa you we ya o ma ajiro ni so hello Pachodin baby akase free because obi watimi afa da no ai yenti o but I know asama kan be bisa na bla na bisa ne say na kwa wo school na tambe no bo ni tisa ayo ne papa so ba ye ya ma kwan 1 month pe no na kwa wo school ba fie bo ni tisa na wo to na wo hwe no na wo bo ni tisa na wo tisa o hefa na o de ko ye bo ye tisa di ko school o ba ti school ma be fie just say 2 months or 3 months o man bo na ka wan dem kwa no so wa ye la no ka wo bi na ama na ba sa ejapia when a man is kakobo ni ti no kro ne se ni nua mema mi no na wo mo man ni sika ejapia akra wo school wo nwie school afen wako form 1 wa me kwan aba nyesi edi bronya eno maka so ye Christmas obesan ko school no 1 month pe no enso otimi kobo oh Debbie hello din baby akase free d4 who beti 1 month pe ese ma uska kobo ti o su yenti o only the issue no another way of people we are after children that we are saying so I want to treat I will stop by except you know what we tell you na what we so you how we part is that man we not tracking other things I yeah, that's it. You know, no more man is Kakoboni, to one man way. On way. Agapia, on way. You are you when you say to me, hello. That's what you say, maybe they are taking to a moment. Fan. Hello. Afternoon, baby, I can say free. That's a family once a month. You. But I'll show you for one partner. Because someone needs to be money pizza. And I am funny say, being power buy and Mr. Champo Bronya. Now, so me ba Bronya holidays. Ye ni Bronya, new occasion be a cow buy a classes. And I walk away. Timi ama uska kobo tia tibia fa and boasentia moa ebo life na na mu ye ni say no na mu fi say wo de betena fie tinye we no be share etire we de say ntire fie club hwe any bar na ta de pa sha what be be car front hello din baby akase free hello ma me ba so ye free me mo no because say you answer to the matter yenti o Well, I said, was in a glass video, Papa, Mamma, my idea. Now, with the Thomas and Kamuna, about a missing it, one of our that. So, yeah, Muniz, Muna, good.
ɛyɛ amunye serious yɛne abra kora yira yɛ kyɛ na abegyina sɛ mehu nam kɔsi wa akɔsi ho asiwa no awala sɛ ko hɔ a wotimani o hello patro din baabi akasa firi ɔfama Isaac me kasa firi takrade aze yɛntie o in fact wama mewura ho papa me yɛ teacher nyina wama mewura ho papa na awofo no abɔpapa na sɛ deɛ ɔnyɛ ho na no wo na na wodi ma abɔpapa no yɛ dama abɔdudam na mala ɛhwɛ ne slim ɔyɛ ɛhemfa na bɔne da no ho na la afɔ na we bɔn deɛ bi da no ho bɛsi afɔ so ne strip wɔn mo bɔn mu wadɛ mama ɔyɛ bɛ yɛne ɛyi queen mothers no wɔso sɔre nka no ɛyi takrade sekeni ha abɔfra ba ɛyɛ dama dia wɔkye kwan ntie na wɔtwa wabɛ inda wɔsɛ ni be aba nti ɛkaka pɛ wɔsɛ human right so wɔsɛ ndama mo sɛ hospital edura wɔde ma hɔ na mbɔfama no ɔma wɔn so sadam na awofo sɔre na wɔma akyerɛkyerɛfo yɛ brɛdodo yɛdase nso yɛdase hello good evening udi baby akasa free Entie o tachima. Man, tin ya ba o beta ko tu be. Ayo. Ya ta ko tu. Eni e woni ho. O wa bu akwa agogo. Ah, be don wote no. Baby ana o mote. Ah, wako. Yeah, akọ. Chese woni nam kwa kumanse ana o gi nani o. Antemu mi enso na me chi ma me kwa huti twetwe. Because premier ni akra wati nkensen a wonam mu ni de. Obi ni so na afre so o wa bu akwa agogo no. Hey, Kozako back. If you did baby akasa free. Wanyelai. That is wanyelai. Hello. Enye wanyadi. IBJ said there were more you makona ko me usisi sanoma. Hello. Anyadi. Ogu. Hello. Pacho din baby akasa free. Hello din baby akasa free. Mama gaza bi ko waka. Yentie we. Akwa boni. Pese ya wasinyi ya awfo. Because akola no piano and the center was in the hopeful. And you figure, yeah, hopeful not that. You are just speak your background could be. Because now, yeah, because I connect you. Young connect you. Me connect you. Yanyako. Eh, me connect you. Ni bi ana we ne bebo ayama. Hello. Good evening. Nani abebo me. Hello. Yete on kame pacha. Yese usi wo asem bia o ka kire wada ro ma me entie we. Yese usi wo asem bia o be ka fa ye nkomo yi hu. Abai wa hu nana. Wa o fine. Wa gogo. Wo no eda ben. Enu anwumre no na wa nenam. Okay. Me pacho na betimi aboa ye nanka wada woroma. We de ye nyina ye ba nanka. Unu aketewa ya hu no. Tika ye mfa wo namba ni ewi a ye mfrɛ wo na ba bi a wo no be boa isa akwa no so. Oh, okay. Yo, yes, rewanti jina soma ye why na ye mpeke wo namba no. E wo so. Ti ye sole pe be frɛ wo why wada woroma. Ye da se. Na me no bibia me say ye ko hunu kura no ba guarantee pe na wom say abai we wo betena se eni age sem didi boduam ana sem de nkonso kire no na the way na wasa tade ti say nkansa so focus na obi wo mrebuduam no bibia no wa na trafi age se tena hokom bibia no. Hello. Good evening baby akasa free. But free Kenya free. Yentiu. Everybody nka mo woni adwumapa. Ani adwumade amoye. Yo. Na ensemble wa ni na me adwumapa ni adwumapa amoye. Ensemble oni kwa kwa nka awofo ne bakwa nka mo so so. Yo. Ye de eja ebo ani. Sakola wo nyesa wo from 3. Akola wo from 1. Na wa ma kwan bedi bu so me pe na mama ni ska omo wa kura men kran ke to ani akra ke ni otiri school aba bo so me
ɛtumi abɔ ne ti paa bosome abɔ ne ti sɛ ne nua no na mesapia ne nua no mo ma ne sika kɔbɔ no so na ayɛ bɛɛma daabi akora no wɔkɔ sukuu wɔma kwan no ma waba ɛtuma mo ma ne nkɔbɔ ne ti anase nka ukra mpene na bɛɛma deɛ mesapia woyɛ so bɛɛdin atena a wobaba wa baako pɛ o wobɛkuta hwehwɛ na awieyɛ no ɛfa so bi ɛma akwala wo gyina wei aja hwema nim yɛ wɔ kyerɛ hello Nyame ase Nyame nkama ayo wo de asi hello afternoon pachodin baby akasa free yentie o hello yetie o kasai enu de eboka sami enso so a enso ye ba adwuma ye ti atwetwe enu ti ye bo anipa sabe obi nsoma kwala aboda so ko fe kuro ban kasa ne nampro sabe papa otu e yeda anadekin waye din ano ye de wo person ka church of Pentecost ni ne ba be TV so enso akora bone ena akora na koye wanya bapa etimuntu mo bo ase kakra why na ya mpano na media me bipo nim se efiti ne kopo taba wa we ni ya behu no na die e kire se wo betena fie because wa kobida we come second one eti minim agire mpai bode ni emuadadie na me se mo be pai na nyame ye de ne nsaka na nya sapade a saponche akoka nche na hwe ne die wafimu se ko wiei na hyemu na simu abadie ya se papa itu ekeka tsengina ne yame ne ya yedi ne baku no yedi ne jatade akuno hello ne fasam ko no ha mshede be dress na bojo se support hello mpachodin baby akasefi hello pachodin baby akasefi ya mamu tie mu ho sai hello pachodin baby akasa free pacho be Mike am kasa free ntantama mo Mike yenti o pacho gera mo pa dan do o pacho o 15 ano mo jara me we pie ni ma mi ko we si abonti we 15 so ntimi enu di o ma nya di o se tre na se obi e ebuafo akoda fe no wawura fo se ni anu me ma ne me ni ska koboy edru dindi muso mu me ma no mote ho mote se krom e na mo hwehwe mu nua ba mo bo tire na mo ma ni ska koboy tire ente se no na ku kan wante enu ode koboy no de ba ma hu hello auntie what matia tum na mobaye ebre na so ye de asi Sompa Nkomo de Ebola wo kire oheyere beto aso na dwada de asem asie no o kire nso mi ko mi kuro ma chi mo da odafo